Hello Sobite, welcome back to EIMI THUSIM. Tuni hin va nuya sniper rifle hoi pen som lakat ihin bet khom kit diu hisin. Abula pat achai na chan hingai thadin team na kani. Thumakai amasalangin machine gun ho ina sai tawin. Ai ni chi machine gun ho chu. Itin na sa intin gozu bangin galmi te ki kap kum jing zong le. Ni cho zo si sanga tizat la gim nei zo chu. Sniper rifle hi. It's a sniper rifle hi silent killer tapong timihin. Agua mun chipla khana ki sela. Mission kon kapwa chu kap li zin the hi. Ai le tun sniper thupa nangai ko mate. Sniper rifle hum do dan. Sniper rifle hi ong ki sim do panin. Tu gen ki mang chu zingin hi. Zla kum chi dung zuin chi gilna asan che che to thonin. Khan to machal na dung zuya. Ahoi che pa che en ki sim do tai. Aldea tu lai hin sniper rifle zong alam azangin anasatehin chule masanga sanga oizo le kichim so tampi ahong kisim do tan hi a hi le tun sniper rifle hong kisim ma pana all ahong khan to tam le ichan ahin pha he tam tiene pe khomate sniper rifle hi 1854 kuma Sir Joseph Whitworth ahin sim do hi ichi ama rifle sim chu Whitworth rifle tin anaki min vo in pa le hi chu long range sniper rifle khara hi ichu kumsom ni zovin sniper rifle hi masanga sangin akisim dan avet to na la me changho hi akisim hoi chen hi le alam jong azaning akiman cha dan jong nomin mun gam da ta jong phazok ta na hi ade in classic sniper rifle phapep ka heading in USMC M40 le Soviet era SVD kititeni de isri sniper rifle la hoi pen le na sa pen na pagin century ke kha sung se chu it's thalte ni hi an ki mang cham galpuna an ki su hlan hi ai hin tu khang hin sniper rifle zong atha le an su che tu khan to na dung suin a ki sim do tan hi le hoi pen hi hlen ding ham ti het thim ha se jep tan izi chu ni sniper rifle ho chu itabong hiya ichana na sa hoi lai muna mancha dinga pa em a hi lo le hoi chi zo chu mancha sin thei pen hi dem ti het theina din aban banin na be khomate a khatna Accuracy International AXSR. Accuracy International AXSR hi vanui sniper hoi pen khachohin. Sniper rifle dang ho sanga nasazo hoi zo le lamjang zo hi na ban chomin. Vanui sniper hola rifle lamjang pen loi head hi. Chu ban chomin which sniper rifle hi mei chang zat chom chi kap na thei din akisimin. Izehin galmun ho a gang chela mei chang zat ga khela kap jing thei khachohi. Chule chital hi AI signature ti chu flat bottom chule 6 lakh magnum length action rifle ka zumai ki din chu banin digital hi long range sa alam jang dam test ki bol dung zugin sniper rifle hoi pen let na sa pen loin hlen do in aumin hi anina Accuracy International AT308 Accuracy International AT308 hi AXSR now pa hi chule police sniper hon aday hanjing khatcho hi it is short action sniper rifle hin .308 Winchester me chang ki kamin chule along jong hi ake su sau thein abat stock zong ide dung zuin su sau le su chom ho ake bol thein chule finish dang zong min hi chule hi chi thala hin feature patep bol sa phabep AI to cham 6 lakh action le ame in a trigger zong sis ni jen ake sebin is hin athal hi atho semin nayong anasa in chule aman jong hlomin sinno asin no men hi aban le AT308 lamjan dan to aki chip dan hi tes ki bolen alo thing na banin alen hat dan hi 1000 yard ki chu meter 900 val kamthla phasoi hi athumna Barrett MK22 MRAD Barrett MK22 MRAD hi modular speed caliber ki chu Thilelo ti chu along le chang ho ide dung zuya khel le the sniper rifle kharhin US military te thalla dinga base sniper rifle kharin apang zingin hi chule hichital MK22 hi along le chang ingai cha dung zuya khel le the hi na banin alam jong zangin hi chukit le MK22 hin US Special Operation Command ASRT2 Advanced Sniper Rifle Trial kite na zong asang pen anapangin alam jam dang le multi caliber hoi dang chu aki moda in hi chukit le digital hin mei chang dung zu yin along jong azal zan ni ki khel thin
ichi mei chang ki kap the ho chu 7.62 into 51 na to ti chu 0.308 Winchester 0.300 Norma Magnum le 0.338 Norma Magnum ho hi chu le digital len hat in sniper kap them ho din te len pen khat chu hi alina MK13 mode 057 MK13 sniper rifle akiti ting le navy seal hot of vet jip omzin digital hi vanuya sniper rifle hoi pen loi khat chu hin chu le digital hi Remington 700 long action pera kuna modified bola accuracy international AICS Macmillan A2 stock ki bud hi chu le MK13 hin 0.300 Winchester major ki kamin alen hat dan hi 1200 yard ki chu 1097.28 meter jump aphazi in ai ni changa kam tha zong iman cha adung zuin aphazowin hi chule digital lamjan dan chu vanuya sniper kap minthang loi Chris Carlin hichi MK13 mangchan meter sang khat la jali le som gup le 3.04 gamla mi akap li zodana konchun mudo theno min hi chule digital agun na to anasat dam la ekachip dana kon hin vanuya elite sniper hodin deilen unta akhat chun apang zingen hi angana Barrett M82 M107 Barrett M82 hello le M107 hi vanuya sniper gimnei pen le minthang ta ki CC semi automatic 50 caliber sniper rifle hin which is sniper rifle hi anasat dang le ipi jong le wuwang but ne be set lo a hi na lai ta hi amin thang pi len hi ai ni chu thal hi achang ale na thilwu lang anasat wangin neu khat alam jang pon I doi na chat aki kap ka thei be pon hi is EHIN digital hi thilsu sit na anti-materiel in aha ki manin gari ho kap sit na armor target ho kap na chule thil khana ki set hi lo le ki dal ho kap de su sit na aha ki man chen hi AHIN digital hi anasat wangin mi ase epon is EHIN aman dang na kap dan hi anomin hi Hichi ho EHIN M82 ahilo le M107 sniper rifle hi sniper rifle kisim hola ahoy pen la khanin apang zingin hi agup na USMC M40 USMC M40 hi sniper rifle la alui loi pen ta le ahoy pen le min thang loi ta kha chona hi 1966 kumapat Marine Squad Sniper 10 akhial ding atha izat ne kisim wanga asin thei ta u sniper rifle kha cha hi it's M40 hi Remington 700 into 40x ball action rifle akon kisim do a combating mongmonga kisim hi athal khoi dam le alam jang EHIN Marine sniper hola dinga de ta le gin ta khanin awmin hi alang khana M40 aman cha dan anop le anasat zal hin sniper kap team hodin de hen te na pang zingena hi asagina M24 sniper weapon system SWS M24 sniper weapon system hi US Army 10 amanjing sniper rifle kada hi it's a sniper rifle hi Remington 700 na pon kisim do ma hi kinin chule bolt action rifle hi na pana .308 Winchester me chang ki kapmin alam azangin anasa in army hon adei hlen pe no sniper khat chu a hi zinge chule it's M24 hi kums in upgrade za ki bolin about stock hi hen a magazine hi hen alonga ki butte sound suppressor hi zong aki sim hoi zingene hi it's M24 hi US Army hon aha man cha pe no sniper rifle hi zin tu gain US Army te thal ke koina atha nai pon hi again na Sako TRG M10 Sako TRG M10 kiti hi holdil na sangta akon ki sim do sniper rifle hin sniper rifle la ahoy pen hi ti ase phat thei ta kha cho hi chi bon zomen digital hi PSR trial ti chu precision sniper rifle kiti US Army 10 vanuya sniper thal hoi zo si ala khomwa kitet na bol nawa runner ups bo pi wangi thal lampanga head gil na nei hon Sako TRG M10 hi Remington MSR MK21 sangin anasazo in ase even hi chule Sako TRG M10 hi a barrel zong gang chala khial thei a hi na bana stock zong ema deida na su sau su chom thei zong hi ki na hi chule sital hi thal thamha ta zong hi de pot
mizosin atham thea akap thezing thal khat hi chule trgm ten hi thal tham kha akap khazosin sangtain anapa chawen hi chule digital gi idan hi 10.8 akon 14.6 ka ahin chule alen saudan hi 1400 meters an aleng zawen hi chule digital ami changki mang cha ho chu 0.300 Winchester le 0.308 Winchester Magnum le 0.338 Lapua Magnum kiti may chang ho hi akikap the hi ako na FN-SCAR MK20 SSR FN-SCAR MK20 SSR hi semi-automatic sniper rifle karahin 7.62 into 51 NATO D2 0.308 Winchester may chang akikap min hi aban le digital hi akichimin chule athillelo hosong akhial min long range akap din zong akisim hoi the hi chule along support din dronon zong asavin accessories hosong azazat akibuthin veilang hi hen zitlam phur hi zong le amang cha hodin widei dung chu yakisim to a manjing thei zong ai kidin astok zong adjustable the ai kidin vanuya sniper kap thi modin akisu then hi chule it's a sniper rifle hi tu lai khan tu na to ki to a modern thena ki sim hi na ban zomen galmuna mancha dinga isu ta le ki chim ta khat zong ai ki nen hi asomna svd dragonov hi sniper minthang ta le sur ta 1963 koma pat aneki mangcha pa na hin yevgeny dragonovin anasima ama minako dragonov svd hungisa hi chule chital hi Soviet Union le akiloi pi chang se dingin sur ta sniper ahina ban zomin tu gen zong amang cha jing din hi chule svd hi 7.62 into 54 me chang akikamin mihim dinga ki chat ta khat chu ahina ban zomin allen hat le anasat zein amin thang le na hi ahin tu la ya sniper ho cham ana phazo hi zong le hi chi svd hi king up na the ta sam le sur ta chule vanu ya mi zo sidinga sniper rifle la de pen loi khat chu hi zingi asom la khatna HK417 ahilo le G28 ahikit lo le M110A1 HK417 hi vanuya military hole law enforcement unit hon ahaman chau G28 le M110A1 sniper rifle teni hungki patna sniper rifle karahin chule it's a sniper rifle hi gas operated short piston rifle kat ahina banzomen 7.62 into 51 NATO D2 0.308 Winchester may chang ki kamin selective fire capabilities hozong ai the na hi ga he the din G28 kiti hi German Bundeswehr hon aman cha auto M110A1 kiti US Army hon aman cha thalte ni hu HK417 semi automatic version hi chule chi HK417 hin avet to na optic song tu lai khan to na dung zuin advance hitan chule abat stock zong loi sau sot chom the ai na ban jama ut veilang mangcha the ho dinga zo ake su hlai kin hi chule chi ho ze hin HK417 hi sniper hoi loi pen in apang zungin hi ai hi le tun hi sniper hola hoi che pen hi eiman ki landing ham choosing the right sniper rifle sniper rifle hoi pen ki landing dan hi mission in angai chat dungzuin apo na bana operation ball nadikam umdan nelgam thingam mangla bu bangla le adang dangin apon chule ema dei danin chang apon hi chule mission in angai chat dungzuya sniper rifle len saudan alam jang dan le anasat dan dungzuin chong kilen angai ki ne hi chule agam le mun to ki to a rifle ki dan aki sel mo pi theding a choi jang khai ding aga aman no ding dan chong bet ngai yen hi chule avet to na ding optic sei lo le skom ho zong arin suma hi ki nin hizi chun hi ho zong hi pati aki bet to di ngai yen chuban le zan mission hi le night vision device ho zong angai che ki nin chule accessories ho zong aki tun na ding bipod separation le athal dung zuya achunga nuya bu the accessories ho zong ki vet ngai ki nin hi abon le rifle hi jajum cha design ki sem hi zin aman cha dam akap dan ti ho hi patet sa training ki la ngai ne hi alo so bete hi chan hin ka chai tan
HICHE KAHIN bol na say kill say val anom khala na kingai da motin chule abula para chaina ke na hin ngai thazin KIPATHU sang ta kan PHONG'E aban le HICHE THUSIM KAHIN bol na translation lama in KITHOPI LOUPI KAIPU LOUVUM EIMI THUSIM team James KIPGEN EIMI THUSIM writer nunga SENNU HAOKIP gin GUITE Indian Army ho chunga KIPATHU sang ta kan PHONG'E chule kipa ta in tu chung video sponsor ho KUKI Indian Army ho akon MINTHANG HAOKIP Indian Army LOUPI SOSON LHOUVUM Indian Army LOUPI LULUN LHOUVUM BSF chule zolpa gin GUITE Indian Army ho chunga KIPATHU sang ta kan PHONG'E a hi le tu chung zong sao khat kan bol ke ding hin his channel MINTHANG HAOKIP official kiti hi kaupa channel hin ama hin history le thusim dang tampi ain sejin chule aling zong description na kain koizin iji chun so pi ulen naw te hon ngai lu le support bet sa nan like share le subscribe and bol pi tin tem na kai negi abon long le top 10 war heroes of the world in bet kom kit du hizin HICHE channel zong like share le subscribe bol pumin ananga azinote